umubiri wa Jean Lambert Gatare uherutse kwitaba Imana aguye mu Buhinde wagejejwe mu Rwanda mu gitondo cyo kuri wa 24 Werurwe umwaka wa 2025 wakiriwe n'abo mu muryango we mbere y'uko ujyanwa mu buruhukiro. Hari ku isaa 5:46 z'amanywa ku isaha yo mu Rwanda nibwo umubiri wa Jean Lambert Gatare wasohorwaga mu kibuga cy'indege cya Kigali. Mbere yo gusohora uyu mubiri wa Jean Lambert Gatare babanje kumusengera isengesho ritoya kuko n'ubundi uyu munyabigwi uyu mugabo yakundaga Imana cyane. Nyuma y'iri sengesho hifashishijwe imodoka yo mu bwoko bwa Toyota, umubiri w'uyu munyabigwi twakunze turi benshi werekejwe mu ruhukiro bwa bimwe mu bitaro byo mu mujyi wa Kigali. Jean Lambert Gatare wamamaye mu itangazamakuru ry'u Rwanda yitabye Imana ku wa gatandatu tariki ya 22 Werurwe umwaka wa 2025. Gatare yapfiriye mu Buhinde aho yari yagiye kwivuriza uburwayi yari amaranye igihe. Jean Lambert Gatare ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu Rwanda by'umwihariko mu bijyanye n'imikino ndetse no kwamamaza. Yatangiye gukora kuri Radio Rwanda mu mwaka wa 1995. Mu mwaka wa 2011 yerekeje ku Isango Star. Aha ntiyatinze, mu mwaka wa 2020 nibwo yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Uretse kandi kuba umunyamakuru w'imikino, Jean Lambert Gatare yanabaye umukunzi wa Rayon Sport ndetse mu bihe bitandukanye yagiye anatorerwa kwinjira muri komite zinyuranye z'ikipe ikundwa na benshi mu Rwanda. Jean Lambert Gatare tumwibukira kuri byinshi. Iyo wumvaga ni Smart Maker TV show, naho nge ndi Smart Maker. Nimba utarakora subscribe ku ishene wayikora ukadutera inkunga kandi urabukoze. Dukomeje kwihanganisha umuryango w'uyu mugabo Jean Lambert Gatare. Amakuru kazagenda atangwa tuzagenda tuyabagirizaho ku gihe. Nimba utarawakanda subscribe uyikande kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe. Abakunze Jean Lambert Gatare nimureke tube hafi umuryango uyu nubwo tuvuyemo, tuzakomeza tumwibuka. Bera abandi urugero kugira ngo nawe nutaha nusinzira tuzagira ibyo tukwibukiraho. Wakoze kubana natwe, ndagushimiye.